garaži. Jučer nisam radio, imao sam problem malo sa leđima. Morao sam napraviti pauzu. Danas nastavljamo sa branikom, tamo gdje smo ih stali. Ja da sastružimo ove varove i da pregitujemo. I ako Bog da završimo sa špricgitom danas, da špricgitujemo ovaj branik i zadnji branik. Ako to uspijemo da uradimo danas, mi smo na konju, tako da nema više zezanja, idemo da radimo. Max, Timba. Danas radimo samo Max, Timba i ja. Onaj drugi pomoćnik nam je u vrtiću, šajpericu. To kada sam šmirla treba da izgleda nekako tako. Ne znam da se vidi gdje je bio var. A tu. To je sad jako. Znači sad može da se gituje slobodno. Znači nema pucanja. Urađeno sposobno. To je sve ovako pripremljeno, ravno, poravno, to će da im da se vidi ovako. Uglavnom, vreme je za git. $25.000. Vodite računa kome i kako prodajete auto. Partizanovac.
I morao sam malo napravim pauzicu pošto mi je došao prijatelj iz Crne Gore, pa smo otišli kupili karte za utakmicu Partizan Alba. Lijepo smo se proveli, malo morili. Sada nastavljamo sa našom mukom. Idemo ništa glavu. Gotovo, povareno, može da se gituje. Bum! I eto ga, za trenutka branik je pripremljen za prizgitovanje. U međuvremenu sam unio i zadnji branik, povario, pregitovao. Sad ću da ga cijelog prošmiglam sa šmiglom 240 da i njega pripremim za šprizgit. I onda da mućikamo primer. Ajmo. Našao sam još jednu pukotinu ovdje dok sam šmiglao. Ovo je odlično. Prednji branik je 100% završen. Valjda ćemo danas završiti sa šprizgita. Nikad kraja pripremi. Ali kad se stigne do šprizgita i završi sa šprizgitom, čini se da više od pola posla završi. Koje pola? Cijelo posla gotovi da onda se sve ubrzava. Auto nam je pripremljeno za farbanje, stoji već 3 dana. Čekat da se završe branici. A ovaj branik je bukvalno nešto. Sunđerasta podloška 10 mm, 320, ceo branik ga pređemo. Ne radi, to ne radi. To je to. Šprizgit. Pre nego što sipamo šprizgit u pištolj, prvo što volim da uradim je da proverim pištolj. Uvijek naravno posle svakog korištenja ga operem lepo, ali nije na odmet proveriti. Da li je očišćen i da li je prohodnost dobra. Namestim regulator. Uvijek ga namestim ovako sa strane da mi ne smeta. Tako mogu da farbam da mi stoji ovako na pored loba. You
I to bi bilo to za ovu epizodu. Gotovo, nabacili smo špizgit. Nabačeno ovo već suvo. Opravili smo pištolj. I nadam se u sljedećoj epizodi će biti farbanje auta. I ćemo da sklapamo bar nešto. Možda branike ostavimo do sljedeće epizode. Da. Odmah. Tako da, što se tiče branika, to je ispalo sasvim korektno. Ovdje je vrlo mala curotina, zato što je špizgio redak. Malo sam ga više razredio, ali ne vezi, sašmirlat će se vrlo lako, ništa nerešivo, sve će to biti kako treba. Ovdje da je vareno, šmirlano, perfektno, ravno. Ovdje također. Znači idealno je zadnji branik ispao. Sad, na prednjem braniku imam malo na nekim mjestima koje nisam vidio dok nisam nabacio špizgit. Tipa ovdje treba još malo da se ušmirla, pa ću morati malo više da obradim, pa onda ponovno da nabacim špizgit, ali opet ništa ne rešivo. Sve ćemo to čas posla da rešimo. Ovdje je ispalo savršeno. Ovdje također ćemo morati malo da se vidi samo malo. Znači, vidite, linija nije baš savršena kao što to mora da bude. Znači, tu i morat će još malo da se špizgita. Ovo je odlično. Sve to super. Tako da, za večeras dosta, idemo u spanje. Pa se vidimo u narednoj epizodi. Ćao, vidimo se.